Od Ćilika stadion gradski biti završen. Evo, pumpa je sravnjena sa zemljom. Ničije novi objekt sa namjenom. Evo protiv Engleza, 8-12 hiljada gledalaca sjedećih mjesta. A da je bila ova trebini podzemna garaža, jako. Koliko bi se tu novca uzelo? Znači, kad nešto u građevinu je uvijek ne predvidi datum za završetak radova. To je taj famozni datum. A klima je bogom dana za građevinsku sezonu Podgoricu. Toliko sunčanih dana ima. Da progovorimo, nisam ni ja neki stručnjak, ali i rok sredina. Pazi sad kad dođe ova zgrada da se djeje pun, 8 spratova, ovdje 5. Znači, potpuno brdo Gorica se zatvara s pogledom iz glavne ulice Slobode ili sa Trga Slobode. Evo, a ja sam 61. spomenik iz Njegoše ulice kad izađem na sred asfalta Partizanu Borcu se birio spomenik. A sad šanse nema da ga vidiš. Normalno, borovi su porasli. To je okej, samo da njegujemo te borove da ne bude više nikad požara.